die Kubor na kaslem jong unong san hima. Kila bapai biang atau ka jingkran jung pi menef ai ka prestes. Kalau ka jingkran jung no mo. Nga ada ai de jing tho ba Dr. Jimino umdai bukuran mo uhi dalam di simen. Andai da ka jing selok rengkat ba ki babon ki nongelam jong ko parti. Te hakatu ko sengi ni ya don rengkat mengiru. Na ki ba yabun ki ba don tu. Te presiden jingi tu umdan udan siteli. Ba te andai usiyam jingi wadan taskan uang presiden jadi is kasil. Ba Paul ndo udah presiden jadi Shillong City. Te nang u alan bekar udah vice president. Te ngan along chief advisor jaga parti jaga Meghalaya ko. Te nakata Jimmy Dr. Jimino dan lang kumpiang secretary. Te kumpa hakatinga selok Jimmy halor jong kani kaman kepala ya ki win kepala sokia kepala so chepti yang bagi pak ba akaleng bakadip ko kalapan bana bahkan otno ya ka boarding kabadai na kabanta ka Meghalaya terkan masih ingin chepti yang ina tu namakan talot na tong sidong ya ka jingen ni bro mo te nangta pada kalau damru ka jing terkhat ba kumno kadam kata ka jing fit itu smart meter ha dagani ka department hakador ke ba bun sya ya kador ke bakadai te kita ki mat kilong kimat ki bakya bhan nakabanta kita Jadi semua ba kani ka banta gini ni dai banyak perkhabi ai namar ba ni septi yang bangi dan rengkat jong isya kena. Kita dah kena pi dan rengkat silayu. Adam gibon telinga kini semua silayu pi UDP pi asam. Ini asam dikatai. Tengi lah kata kata ni semua ba ni lah yang berkhat lang. Te wajib mino u ai ka tu jing tho hadian bangi lah yang berkhat lang mungkin. Takawe. Tinggal yang phone ni kat tu kan ni KMLA kita ngiyo rudan terus kamut kan baik kanu kam ka badan kam kum kan ni kita kerja erta ka juga por bangin na don lang baro nya terkhat ka kam katanya julong ibung kata amdu dang ibung kata jadi kita kam jadi kita kan kam tendai abang nilai terkhat langi kita hajrong ru kita dai bentar ka parti ka akli bangin semla ya kanu bakala naso tolong kepada bangilah kemen sibun bagi pada kita pun kelas penat sibun bangilah saya kan ni kam bangilah kuat banyak yo James mbei ban weng no yo na kashuki na ka shuki minister mbei ban weng tangnya kato ka power department ban weng no James mbei ban weng yo James na ka power Andai banding James nak power portfolio nak power department. Ya, dah boleh aku minta chief minister tak unia one packet. Mai, nama kene ke reshuffling. Lani keting bate kam, keting penkela kam, kade ke bajule berapa. Wat hari India apa kabinet juga India ru. Dari reshuffling judan. Reshuffling ya ki minister ru judan hangi kaladon bumsian na wel minister la tuna duwe la weng na itu te kaladon du kajing mo hawede kam reshuffling of portfolio subject te u pe composition ya u James la weng na u na ka home te mentapat ngiru ngi ong ba mentapat kantiru weng ya ka subject ya kan ni power na James Ujian seusahaan tu kamu minister tadi kayak kam, tak dia jing le apa kita le. Kata itu kalau dia jing teman nak keleng sodong namar ba nilai yo sibun jing komen so kita kita orang ba
Pirale ke badai, berkene ke jingla jungi, kalau pendang yang surkar bahkan perkan, badai ban lagi, yang itu tenat bar ke jingla jungi kalau dan mentoy sibun, agak kita ba kila yo ke jing tengen, ya ke jing tengen ya ke release, bahkan ni kuru kalau orang ba kanum pot kenya kata lain, nama ke surkar kala siu, ya si benta jong seperti masa yang surkar kala pular bahkan siu hokuma April. Jadi kebetulan gini. Bagi pajak kita bentit, bakam day kini ke surkar MDA, kepala pensa kita kiram. Kedai naduk ke surkar barin, kamtam ke puari ke Kongres. Kepala sim sibun, deki keluar lah sim ram, Batlah haju ke puar pan samsir ke baiding sekanit ko dengan tip balai baganit ko ke puar ke Kongres kam dawa ko bakale mentah. Balai kanit ko ngasap jarjar habang surkar Kongres jong mukul kalau don nak tus nem balai kisap jarjar. Kiu kanit ko ro i bakale politik ngasipnya. Lemara ke puar yang kita di surkar barin kam berniam manot. Galawan kanit surkar ke berniam manot. Kemudian betul. Nomor baki MLA jong ka UDP kita lang hasurkar balay phim ong shwai ki MLA jong ban ong yu minister benweng shwai kan ka department mo na ba James balay phim direct naka di UDP syaka sya uchu minister kan ketika kam parti tu cuci in involved mengi dan bentah mengi berminister ka beti kam jide ka kong ka ki long minister to para minister kin ong when you say ekonomi sih. Kam juga yang kita. Ketika parti, kini kita ikam juga parti. Ketika parti kita ikam. Para minister kin ong kita, why want to have ong kumita kam. Nomor ki minister jung fiki ong yung tip mo dan ong tip mo. Pakadam. Kan kam habi kim tip kan. Kumita ni kam kim tip manlayu ban tip. Habi kim tip nomor ba. Nin kwa ban pensno ini kam barki. Subung ni ong fi mentam. Subung ni ong iki to. Pi dawa pi ban wengi u kino di kino so kini kita kami parti kita ban so buram yengi baka parti kita sim ni kita bentah tadi betul mensyau bat jia mesti ong ba umlong ban bat ya ka home tela aino ahaka UDP timali bentah pat bat jia mesti kawar pi dawa biang ban weng no ini department bat balik bat jia ulong kumno ka jing long ni ngintip di bat jia no ngintip ngin bentah ban ketip sang yo ni ong ba kani kam kalapoi hadu kani ko mengaloi silentan. Hadu melapoi uput kita ki arteli. Wah kadang kecing kena, kadang kecing bamsam, kadang hit itu. Mau smart kita. Dan tak kadang pot kita kecing berniam jangan nipu ban pendu ono ban ot no kadang sekitar dah. Sekitar dah kamu teleng sebelum kejela jong kami kalian Hindu ikan dikating. Ni ong ni jim ni ong ni jing jia ni jing long jong kakam mutali mata long lada subu mata uchu mister unweng no ka powar na uba James mo no ano sa UDP try la ban bahaya kataro katung ka jingpe jongpi wah ni kwa ru ba umle akum taken ni mut ban kang bun haji ka UDP ni ong ba unte hi ka jing start jo ke so I have way pa du NPP ru long hi so I have way pa minister di NPP ru long hi so I show ru long hi ung ka aseng hi ru lang hi ni pediang hi kutak dia kai ke jing ong UDP nomor ke NPP ka kan tho personal ne kan tho simet ni ba jimino ba de genetic ri jongpi pila kai ke jing pensain dang jongpi mo bondong ye ki youth wing bondong youth wing silang de isamla ki bompak so pu ikan ikam Kawai. Kabaar, timut ban misconstrue ban yalam bakla. Jadi pisong tu atau di persang ban yalam bakla itu dah. Tewat sahabat lum yalam bakla itu dah. Kita kamu tahu. Harai kadang bahar ka banyak orang ke UDP ban NPP haba kadon kan ke jingnya kentok markeliang. Emang nur kadang dek. Mungkin itu hanya sama jauh ya dan itu kejingnya. Kejingnya bakal hanya sama tende, dia bakal hanya sama nyepet nak longi.